Karbi Anglong along ta swachhata hi seva abo kedeng ki pangcheng. Rong Soraphan ki jun alang oversight ki pipen West Karbi Anglong along ta swachhata hi seva amo ki pangcheng dun. Borjan Hawar Songja Kachatonga Mai Kangni. Kardom Adaba Biota Long Penili Virban Krupi Nan Biotang Tan Pen Archek Tha Chiti Krepo Arni Pen Pre Hini Arnian Kipadoji Swachhata hi seva amo Chiti Krepo Arni Pen Karbi Anglong Talagir Alongta Pangcheng Pantanglo Karkok Kasalok Pen Karbi Anglong Kangthil RJ Kelarjia Phanpura Karbi Anglong Talavir Alongta Swachhata hi seva Pangcheng Pantanglo Difurong Sapia Parman Difugov Higher Secondary School Long Kipatola Somo Karbi Anglong Deputy Commissioner Bridul Kumar Mahantasi Inkpupon Pangcheng Along li Swachhata hi seva amo kipachuna long Kengkam isi Kachejor Rapet Jep Han Mailong Kachetong Arar Panchopha Kangpua Mailong Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Secretary Pratima Barman Lapen PhD Engineer Tunda Chetong Dun West Karbi Anglong alongta Rong Soraphan ki junalang awar sai KP pensi Swachhata hi seva pangcheng dun pusi baithalang sopenili doma pherangke jasan inghi ladaka dio salong birta nang pali Swachhata hi seva amo ke pachuna sai paphidun desi West Karbi Anglong alongta baithalang so Edenbari arong arataphan ki junalang awar sai PC Chiti Krep ho ani Swachhata hi seva pangcheng dun baithalang so LA constituency MLA Dr Mansing Rong Piari deng pensi la so sai ingpusi rong arat ari deng pachir Alangli Safe Water Safe Life pu ningjesi kachetong arat phan pachini Kangpu Amailong MSc Prabhat Chandra Taro PhD Chief Engineer Lokeswar Kalita Penan Parta Penaan ke theke dingatum chetong dun Amar hubai ko je hob mission 100 tar bhitor mane amar yato eta alu সকলো সমষ্টি কি আনি পোৱা নাই তেনেকুৱা আৰু এইটোতো আমাৰ যে ইয়াত পানী সোৰ্স মানে অলপ সুবিধা হৈ আছে কিন্তু মানুহবিলাকে এতিয়া ইতিমধ্যে ইয়াতে বিশুদ্ধ পানী যোগান পাব আৰু এইটো ইয়াতে যেন এটা নতুন মডেলত ইয়াত কৰিছে যেটো ইউজাৰ কমিটি বুলি কয় এই ইউজাৰ কমিটিহে এটা মানে যেটো ইয়াতে পিছত মেইনটেনেন্স খৰচটো হয় বা কিবা ইলেক্ট্ৰিক বিল এইবিলাক দিবলগীয়া হয় ইহঁতে তেখেতসকলে কৰিব আৰু এইটো মডেলে বাদ বাকি কাৰ্বি আংলঙৰ বেলেগ বেলেগ এই পানী যোগান আঁচনি কেইটাও মানে এইটো মডেল দিয়ে মানে কৰিব পাৰি Hauraghat Subdivision ke parlo Dengaung lang ki PSI Kampenta Swachhata hi seva Chiti Krep Arni Pangcheng dun Dengaung arong arat phan ki jun alang awar sai ki pi pensi Swachhata hi seva Pangcheng dun Kithik Megasai ang denga teng Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghir deng pensi Pre Hini Arni an ke padoji sai ingpusi rat phan ki jun alang panong Iyam Tarendra Brahmata Kangpu Amailong Chetong dun Namalam sa pora phan bir tamang to ponik sin ha Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu Tharmit Aduk Thelua Kreng Chitronola Ukthor Pen Chenglok Ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items.
Come one, come all. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc. Difu Main Market, Old LIC Building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar, India. Dinamo people that built along Vangtulo. Bogojan subdivision ke parlo Borjan Hawar along Chiti Krepo Arni Songja ka chetong amai padu. Songja ka chetong amai along pacheton dun ben HDP KS branch kache pherang jia phan arpu ka chelarta padu. Jensing ing tiche phampu amai along HSTC Songja po Dr. Mongwei Rongpi laichon ingleng atup chetong dun. Langhina long kipado bom All Assam State Inter-District Women Football Championship along kipatu ke thek banghinya samia phan chiti krepo ari banja long karcho sai pado. Langhina long kipado bom All Assam State Inter-District Women Football Championship along kipatu ke thek abang phia sami. Gani hai kipgen lapen chingnai than chang sanaphan archusi kipatu hin aning parung. Karcho amai long Manja Sports Association amai phu sarthingti Manja Bazar Committee kongchun bang thonsing terong lapen pinan kipatu aning ke dok abtum chetong dun. Pirta bang gila mas kang ton paniklo domi thami korwang thu.